Ladap kanu baje menta. Nakanay baje. Ani ngaslam lagi mani. Blaya pibaro ngadi Imarina kasnong trajo nga day na latira mat mentapat nga sa France. Kumba pila yo iba nga lakislam nga klam yo alay ingimenisyo. Pitip na kadaw yu. Kadi daw kabangampat siya mangtuha India pi. To nga skrito kaya pi siya kata kani ka video. Bat kata kadai ka DST. Niya ya kabalatip kum ka Daylight Saving Time. Kidon arsian kum kini kisni. Kawe ya kasngi ublay bakat do jong banay March. Kata kamot ba, menemen step hi kasngi ublay. Kapor kala naga arbaje siya kalay baje. Bat kawe pat hakasngi ublay bakat do jong ubnay November. Hakani kasngi kapor kan kala dian biang nakalay baje siya ka arbaje. Ngok lumaram day. Kipin kalay kapor kumne namar basya ni hakapor per embat kapor liur. Kasngi kadang septang na do kanday baje na kanday siteng janbit. Kat basya tu pat ngatharay kasngi kasep riyo nyo baje. Day. Nakata kadaw siya ni Syawan tiya ang habban kang bahay ki perda. Henry ti miyo tiya api da syay ka kamera. Kat ba hakaport lang pat siya ni. Nyaw bajero dang dum. Don kijing syay tang na ki street light. Ngati nga isin api hina school. Long kumba kili school ben miyat penban. Ti day na kani kadaw kain bangi habban pen kalay kapor haki bajek ti jongi. Da ka basyukar wad yaki. Tang ba hakapor mentate Nipet ya kapor na ki mobile phone na ki computer mendon kamban pen kala kelahi. Hakapor man syuapat mampat don bun ki beje. Kenang bantip ya kapor babiang ki brio ku jupet por tang na ki clock tower badan haman kisnong. Kaniya kadai ka clock tower ka badan na kisnong bangasa. Day kamhadian baki brio kilas nang bandeng baje kumbanga. Tang bakal ayap hi. Mento syu ban pitpor. Nga syu deng tang na kamta ka style. Kibrio man dati kideng baje tang na kamta ka style. Ni baki ko aban syu pen ikalo. Mday. Token ngan pen ikaya fi kum kini ki baje. Baki brio ki syait tiet. Ngati ngamnur fi ban tiet baki rempalat. Nga syuan pet kai. Kido jong kini ki baje. Natharay kim darem than kipoy kumba khanyo hajar tangkai pisa India ken ngate nga itinat phi kini ki baje ki isyong khiab ha pat kadoro ka iya hap kumba shibho hajar tangkai nga itinat pa kini ki baje kan thairo kiret tang bakador te karam bahapi. Pet kini ka baji ka he bah. Pat kador jong ka kadai nreu hajar tang ka. Kam da itanat tang ba ka he imat na takadaw karem. Kini baji pat babun rong. Wow, jing itanat. Kador kadai silak nyo pau hajar. Kitay pat ki style ba. Kilong saudong ru. Pipat Pi itanat nem kini ki baje. Ngati syubyang hi. Mda kata-kata. Ngam itanat iki baje ki barit. Kini ki baje lay ki ikum ki plastik umday. Kat baka dorpat kaday. Arlak sanpusan hajar. Kini pat kide ki baje jong ka brand Chanel. Pitip iki dor jong ki. Kisdang naka laylak sanpo hajar hadu nyulak tang kawiken day baro kinipat kibarong yung bat silver kibyang hi kanipat ka showcase badon bat kani kadur jong kabrio ki itinat ba kini harum te ngam da itinat bi bat kini kiba jan ngamru Katay kaway pat kabaje kabanan pedeng kabadan na kidail basaw kakamyapian na kini kiway pat anday.
Kinipat kidai ki baje Swiss. Kidoro kibyang hi kimdarem than. Kita ipat kidai ki jo hi ke company tangba ki iya pher bah ki design. Kini kan ki baje ki baram bah. Ki bang aku aman penika ya pi. Pat ka dor jong ki kadai kumba. Life husan lak kawe. Karem tang nakada ka brand name. Ngalapang ki kamat bang lapik baje na do meneh. Nanik pai no si yang pi. Nadang sina video. Kumba pila ban i bang kaya biet bah ban pet ki baje. Tang bang ngalas ngutat ngalit tiano pi. Saya tiak sok mo kadang syai syabar tang bang ngahap ban kang bah no ki shata. Bye bye. Saya Syong Suk Baro. Ngubawat klet men subscribe ke channel jonga Lighter a Roots.